Halo Cangcingnya Babe, apa kabarnya nih? Udah lama ya kita nggak ketemu, jadi kangen deh. Sekarang ondel-ondel mau ke rumah Azam Kira-kira Azam lagi ngapain ya? Yuk kita main ke rumah Azam yuk. Kenalin, nama Aye Monyet. Sekarang Monyet mau joget dulu ye. Assalamualaikum, Azam, Waalaikumsalam. Azam, Kayaknya donde dah. Azam main yuk Zam. Donde sini. Akan di dalam. Oke deh, ondel-ondel masuk ya Zam. Halo Azam. Aja lagi main. Oh, Azam main di kamar ya? Sama siapa Zam? Sama temen aja. Ini emaknya Acila. Halo Kakak Sila. Ondel-ondel. Oh, idola tuh. Halo Ratu. Dadah. Azam lagi main apa Zam? Boneka monyet. Ini? Oh, main boneka monyet ya, Zam? Iya lucu loh. Masa sih, Zam? Jangan ngomong loh. Coba ondel-ondel tanya ya. Halo, monyet. Halo ondel-ondel, kenalin, nama Aye Monyet. Monyet tinggal di mana? Aye tinggal di kebun binatang Ragunan. Aye mau nyanyi dulu ye. Abang tukang bakso, mari-mari sini. Monyet mau beli. Hehehehe. Lucu ya, Zam. Boneka monyetnya bisa ngomong. Lucu kan ondel-ondel? Dia bisa nyanyi dong. Coba monyetnya joget. Oke, sekarang monyet mau joget dulu ye. Ondel-ondel liatin. Wah, lucu banget monyetnya. Ondel-ondel main balong yuk. Ayo ondel-ondel sini. Duduk di sini Nen. Oke deh. Ondel-ondel ikutan main ya. Sini. Oke deh, Cangcingnya Babe. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.